Selyado na yung pamikasundo o Memorandum of Agreement pilatan na ng CLTV 36 ang poning lokal kapanibalan ng Siyudad San Fernando at Giant Lantern Festival 2023 Committee dikil king live coverage ng Ligligang Parul. Mera pating mawasay ng ngening Biyernes a 22 ng Setyembre. Megsilbing representante ng istasyon CLTV 36 Vice President BD San Juan at Programming Director William Canlas. Tubod na neman ng City Government Mayor Vilma Caluwag at Acting Vice Mayor Brens Gonzales. Kabang CLTV 36 President and General Manager Sonia Soto naman ing menalakaran para king GLF Executive Committee 2023 antimong chairperson. Agpangka Soto, aliwa mo ding live audience king ground ing dapat dinan konsiderasyon. Maulagang ayal pende mo rin iti. Asuking si Babaleda ang poding netizen at kabalentamong asuking miyaliwang parti ng yato. We foresee a situation where more tourists, more spectators, more people from various parts of the Philippines and probably the world will be converging in San Fernando to watch the spectacle of the Giant Lantern. Inina yung kalabingan na mabesi sa telanan ng CLTV 36 ng live coverage ng Ligligang Parul may gumpisa pa niyang 2008. Inya naman kikilala na kanong Mayor Caluwag ing maragulang bag ni istasyon bang kanitang lakwas siyang ma-appreciate ang pongakilala ing tradisyon niti Muketi Pilipinas nune mabilo gayato. Yung pong CLTV 36, dakala salamat po king 15 banwa. Magsilbi kayo pong official media partner ng Giant Lantern Festival. Mas pasantingan tayo pa po ngayon po, mas pasantingan tayo at pasikanan tayo pa po ing media presence ng Ligligan ngening ika-60th year tamo. Ako'y kayo talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalen.